Okay guys, mbahaye ikaze. Turi mu mpera z'umwaka mu kwezi kwa 12. Ariko bikaba igihe kibi ku ba content creators bakiri batoya babandi baba bafite ama YouTube channel ataraba monetize. Biturutse kuki? Biturutse ko abenshi babumva ko umwaka urangiye bataraba monetize, bigasobanura ko YouTube igiye kubaka amasaha yabo, mbese ibyo baruhiye byose bigapfa ubusa. Gusa nkuze ni inkuru y'ihumure ko ibyo bintu atari ko bimeze. Ngiye kubigisha neza ukuntu YouTube ibara umwaka, uraza gusanga ntaho bihuriye n'amezi tubara 12 yacu dusanzwe duhera mu kwa mbere tukagera mu kwa 12. Hoya, ngiye kwigisha ukuntu bibarwa kugira ngo ugire umutima utuje, hanyuma ukore neza, umenye n'igihe cyawe ko kingana, bigufashe gukora neza ukoresha imbaraga, hanyuma ubone monetization yawe mu gihe gito. Yego, ariko ubyibuke ko YouTube yo ugize utabonye monetize mu mwaka umwe amezi 12 bingana n'iminsi 365, ubuhombye amasaha yawe arenzeho ntagaba kigiye kuri monetization yawe, uguma ubona amasaha yawe agabanuka. Niyo mpamvu rero ngiye kubibasobanurira akantu ku kandi, wowe utuze ngiye kuguhumuriza kandi urabona bisobanukiwe neza. Ngiye mugiye kubana, nitwa Gatari Fred, hanyuma wowe urazi kumbwira nawe izina ryawe, ngo wahe ikaze niba ari ubwa mbere ugeze hano, ukore subscribe, ufungure inzogera kugira ntihakagire video nimwe izajya gucika iturutse kuri YouTube channel. Ndetse nimba hari n'ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza ko twaganira, ukitwandikire muri comment tuzagusubiza. Wowe usanzwe uba hano uri umuntu w'agaciro. Mbere yuko dutangira, murabizi ko Twika SMM ariyo company nyarwanda ifasha abantu bose bashaka kuzamura ama YouTube channel yabo, ama social medias yabo mu buryo butandukanye. Waba ushaka YouTube channel iri monetize ku buryo utangira gukora aka video ka mbere utangira guhembwa, uhamagara kuri Twika SMM. Cyangwa se ushaka aba followers kuri Instagram, kuri TikTok, kuri Facebook ndetse n'ahandi, Twika SMM babigufashamo. Wowe nuza kumva ukeneye iyo serivisi, bavugishe kuri 079 30 hanyuma wibuke ko icyanzu.com niyo website nyarwanda igufasha kubona ibikoresho byagufasha gukora video zawe neza. Ukeneye nk'ama camera stand, ama phone stand, ama ring light, ama wireless microphone n'izindi zitandukanye, wasura wa3.icyanzu.com cyangwa se ukabahamagara kuri 0788421133, nabwo bahita babikugezaho aho uherereye hose. Tutangira neza, ndababwira ko YouTube ntabwo ibara igihe nkuko twebwe tubaraho. Tugiye gukoresha urugero kugira ngo umuntu wese abyumve. Tufate urugero, uyu munsi turi mu kwezi kwa 12. Ngiye Gatari, ngiye mfunguye YouTube channel nyise Gatari Fred. Tugiye gukoresha urugero kugira ngo byumve. Ndakoze ngeze mu kwezi kwa 6 cyangwa mu kwezi kwa 7 nujuje amasaha. Icyo gihe rwose nakwibera monetize, si ngombwa ngo umwaka, ndetse mu gihe gito cyane wuje ibisabwa waba monetize. Ariko se noneho ku bantu bakoze bikarambirana, ni ryari ukwiriye kugira impungenge z'uko amasaha yawe ari bugende? Reka dukoreshe urugero. Nimba uyu munsi turi mu kwezi kwa 12, nkaba mbona ngiye kuzuza amasaha 4000, YouTube ibibara gute? Ifato muri uku kwezi kwa 12 turimo, igasubiza inyuma amezi 12, ikavuga ngo muri icyo gihe kingana n'amezi 12 uhereye uyu munsi uyu muntu agiye gukorera monetize yabonyemo amasaha 4000 bifunze. Cyangwa ni ukuvuga ngo ukwezi ko ariko kose wagiriramo amasaha 4000, YouTube isubiza inyuma ikabara amezi 12 cyangwa se iminsi 365, none ikabaramo ko waba warabonyemo amasaha 4000 cyangwa se kurenza. Ayo ngayo niyo ikwemereramo monetization. Ese urabisobanukiwe? Ni ukuvuga ngo nushaka ubufunguye YouTube channel umaze imyaka 5 uyikoresha yaranze kuba monetize, nugira gutyo ukazuzuza amasaha 4000 mu mwaka umwe, ni ukuvuga ngo ukazayuza wenda nko mu kwa 2 uyu mwaka tugiye kujyamo. None YouTube izare ngo uyu muntu ageje amasaha 4000. Ese tubaze duhereye mu kwa 2 gusubira inyuma amezi 12, uyu muntu aya masaha yabonye mu mwaka umwe? Icyo gihe nisanga yabonye mu mwaka umwe izahita iguha monetization. Hano ndizera ko byumvishe cyane. Kugira ngo bisobanuke neza, umva naka kana. Buriya noneho iyo ukomeza gukora umwaka, ukuvuga uyifunguye muri uku kwa 12, noneho igihe kirageze ugeze mu kundi kwa 12 kwa 2025. 2025 mu kwa 12, noneho YouTube irarebye ibona ntabwo ugejeje amasaha 4000. Nta monetization ubona, kubera ko
ntabwo uba ugejeje amasaha 4,000 muri uwo mwaka. None se ko hari igihe umuntu aba afite ukaba ufite nk'ibihumbi 3,800 cyangwa dukoresha 2,800, amasaha 2,800 mu kwezi kwa 12 2025. Noneho ukajya kubona tugeze nko mu kwa mbere uwo mwaka, ukabona amasaha wari ufite 2,800 hahise havaho amasaha 300, asigaye 2,500. uhita wibaza ngo se amasaha yanjye agiye. Ni ukuvuga ngo YouTube iyo ibifashe uko kwezi kwa kabiri kwa 12 muri uwo mwaka, igasubiza inyuma iminsi 365 ingana n'amezi 12, igahita ivuga ati uyu muntu amasaha ye ajya kuri eligibility ni aya ngaya 2,500, andi 300 arengeje umwaka, agahita ava kuri eligibility. Ni nayo mpamvu uzasanga ufite amasaha menshi kuri real time, handi urebera amasaha channel yawe yose yagize, ariko wajya kuri eligibility ugasanga ufite amasaha magana ngahe kandi ahandi ufite 1,000 ngahe. Rero icyo gihe biba byaturutse ko YouTube buri gihe, buri tariki ugezeho, buri kwezi ugezeho, iyo ibara amezi 12 gusubira inyuma kugira ngo irebe uwo mwaka urimo amasaha ugejeje. Ibi byose twavuze, ibintu birebana n'ayo masaha n'ayo mezi 12 ni amasaha yonyine. Aba subscribers nta kibazo, nibo niyo wabona mu myaka 5 nta kibazo, kubuje imyaka 18 n'ibindi byose twagiye tureba, ibyo nta kibazo. Ariko ku masaha 4,000 ni umwihariko yuko ugomba kuyabona mu mwaka umwe wonyine. Iyo urengeje umwaka, YouTube ifata yandi yarenze ku mwaka. Urugero wari ufite amasaha 2,000, none ikavuga iti uyu muntu arengejeho ukwezi, noneho nimba tugeze mu kwezi ubwo kwa 13 mu mwaka n'ukwezi kumwe, iravuga ngo okay, turakuraho nimba ku kwezi gushize yari afitemo amasaha wenda 300, arahita asigarana 1,800. ubwo kuvuga ngo ihora ya updatinga amezi 12 ugarutse inyuma, niyo ashyira kuri eligibility. Ese hano murabyumvishe? Nidasobanukiwe we nukagira ikibazo byumbwira. Mbere yuko dusoza, reka mbibutse ko hari website nabazaniye nabavumburiye ugiye kujya ukoreraho provisoire mu buryo bworoshye, ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikora iterero yitwa itoze.rw, itoze.rw. ukuvuga ngo usoma igazeti ku buntu kuri telefone yawe, wowe byandike muri telefone ngo itoze.rw. noneho usoma igazeti ku buntu, ugakora imyitozo irenga 1,000 bingahe ku buntu, hanyuma ukicangamura neza, wakumva ubaye tayari neza, wumva washyushye mu mutwe kabisa, imyitozo ikurimo neza ya provisoire, ugahita utangira gukora imyitozo y'ibizamini. Noneho wishyura amafaranga 200 ku isaha yose. Ibaza ibiceri 200, ibiceri 200 byawe ukafata isaha yose uri gukora ibizamini abandi bakoze. Ukuvuga ngo ugenda ubikoze ureba ko wabaye tayari kugira ngo uhite ufata code. Rero iyo website, uru rubyiruko uri kundeba, hita ufata telefone yawe wandike wa#itoze.rw, hanyuma uyisure, usome igazeti. Numara kuyisoma, ukore imyitozo ku buntu, nurangiza uvuga uti 200 ku isaha ndayishyura, hanyuma nkore icyo bita ibizamini abandi bakoze, nicangamure ndebe ko ndi tayari. itoze.rw ni igisubizo kuri wowe. Nuza kubona refresh uze kundya kara, nanjye ndaba ngukoreye umuti. So guys, mbere yuko dusoza, iyi video nyikoze mu mpera z'umwaka kubera ko nzi ko abenshi muhangayitse yuko umwaka ubarangiranye, ariko ndizera ko umuntu ugeze kuri uyu munota asobanukiwe neza ko nta hantu bihurira n'umwaka twebwe dusanzwe tubara. Nimba bisobanukiwe urabimbwira muri comment, hanyuma bumve ko n'ikindi kibazo wagira wakimbwira, noneho nacyo tukazakivugaho. Ndabakunda, nitwa Gatari Fred. Nimba uzi ko uri umunyeshuri wa hano uhoraho, uri umuntu w'umugabo. Bye.